Pripadnici ROSU sa dugim cevima na Jarinju pretresaju građane koji su peške krenuli u centralnu Srbiju. Pripadnici specijalne jedinice ROSU od jutros na prelazu Jarinje pretresaju građane koji su se pešice uputili ka centralnoj Srbiji, jer drugačije ne mogu da pređu. Prelaz je blokiran u oba pravca, a nezadovoljni Srbi sa severa Kosova okupili su se na Jarinju kako bi izrazili protest zbog odluke prištinskih vlasti da uvede recipročne mere prema Srbiji i naloga da sva vozila sa srpskim registarskim tablicama pri ulasku na Kosovo moraju da stave probne kosovske tablice. Kosovska policija je još juče u tu svrhu na prelazima instalirala nekoliko montažnih kontejnera, a od jutros su prelaze Brnjak i Jarinje zaposeli i pripadnici specijalne policijske brigade ROSU, koji se prema informacijama sa terena nalaze raspoređeni širom severa Kosova. Sa narodom okupljenim na Jarinju nalaze se i predstavnici Srpske liste, koji su zatražili od Beograda i međunarodne zajednice da im pomogne u rešavanju ovog problema. Za najnovije vesti iz zemlje i sveta kliknite subscribe, like i zvonce svaki dan. Najnovije vesti, zato nas zapratite.